بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paulirin dito mga kakasih sinallahu ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu. Kakawiaksahan. Yatud na mo na isab maun pahadarat sing kamu sa barang sinabutan sin suara ini. In ganap pangadjian. Amin masi-masikitan niwa pangadjian. Bunga sin pag-iman. Aula-aula na tungod bunga sin pag-iman. Pamaugbog sin bar-iman usog. Iwan bar-iman babae. Mga kakasin sinallahu ta'ala. Waktu ini napindain waktu taniw pasalansin ibadat taniw bulan Ramadan. In waktu taniw dahing na halisag 5 palisag 6 insyaallah ta'ala bulan Ramadan ini. Pagpuasin niya to hibalik taniw insyaallah ta'ala pabiyasin ka ina tagna. Mga kakasin sinallahu ta'ala, masi-masi kita niwa pangadjian ha suratu Ibrahim, ayat kauhaan tagpito. Amin pagpakuyak sinallahu ta'ala bar iman usog, iwan bar iman babae. Kakuyakan kanila iwan pamulan siyang dengan Allah Ta'ala. Sin pagawutuning kabuhi nila, kabuhi kasabunalan. Mga hakabayaan sin Tuhan. Pamipian nila yung kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalida hakasigpitan iwan hakaluhayan. Doon na sila di mabutas hakabayaan sinallahu ta'ala.
Firman si Maha si Maha Tinggi, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Masih-masih kita niyo pangajian pagawutun sinallahu ta'ala imbar iman usog. Iban beriman babai hakabuhi nila dia dunya. Mga anak ko, inaabot taniyo an babai fi sabilillah. Hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. As-sabatu indal qitali fi sabilillah. Pagwawutun patutugon sinallahu subhanahu wa ta'ala in pangatayan nila, in jasad nila, in pito ang takbaran nila, mag-atubang hatiranan kabayaan sin Maha Suci Maha Tinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Yadto mga anak po, in panindog sin bariman, in bunga simbar iman, in bunga sin iman usog, iwan sin pag-iman sin mga bangsa kababaihan. Palman sin Allah Ta'ala, Suratul Anfal, ayat 4-5. Palman sin Maha Suci Maha Tinggi, Ya ayyuhalladzina amanu, tiyawag sin Allah Ta'ala imbar iman usog, iban bariman babae. Pabila manawag tawagin Maha Suci Maha Tinggi, pamanga bariman usog, iban bariman babae, in paltawagan yan kakuyagan. In paltawagan yan, pamulan siyang sinallahu ta'ala kanila, patutugon sila, iwan pa, gawguton sila, hahinang sa rayaw-rayaw. Nauno yan mga anak po, in paltawagan yan. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Pagtawagan sinallahu ta'ala mga bariman usugi wan bariman babae. Nagdihilin Allah Ta'ala kanila atulan upat. In atulan upat, indal qitali fi sabilillah. Awaktu mag-atuwang in tatro. Sinallahu subhanahu wa ta'ala iwan sin sundalunia. Iza laqitum fi'atan pasbutu. Tiyawag sinallahu ta'ala imbar iman usug iwan bar iman babae. Aula bar iman usug. Apabila kamu magbak na, mag-atuwang na, inbanta sinallahu ta'ala, iwan sin sundalu sinallahu subhanahu wa ta'ala, pasbutu. Inatulan biyay kanila muna sinallahu ta'ala, pagawutan niyo, inatay niyo hapag-iman sa bunal. Pagawuta, inatay niyo hapanawhid sa bunal, pil maydan hapagatubang. Ito mga tuhan, imbiyay sinallahu subhanahu wa ta'ala. Number 1. Uno pembeta sinallahu ta'ala kanila. Ayat Suratu Muhammad. Farman si Maha Suci Maha Tinggi. Ya ayyuhalladzina amanu. In tansurullah. Yansurkum wa yusabbit aqdamakum.
Tiyawag sinallahu ta'ala yung bariman usugi bang bariman babae. Unim paltawagan kanila. Direct deng Allah ta'ala maun kanila. Liyabay ring ajunjungan alayhi salatu wassalam. In tansurullah. Bang niyo tiyabangin Tuhan niyo. Yang surkum. Tabangun kamu sin Tuhan niyo. Mga anak ka po, bukunin maksud barhajatin Tuhan tabangun na to. Tay maksud ni bang niagad sin manusia. In kabayaan sin Allahu Ta'ala, kauhaan tagupat kajam in tatabangan sin Allahu Ta'ala maun kanila. Dahil nga sabab yan, diha ayat ini. Piyahati sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala in bariman usog. Iwan bariman babae. Apabila gaugutin iman nila, apabila gaugutin panauhid nila, tabangun sila sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Kauhaan tagupat kajam firrakha'i was sidda. Hakaluhay iwan nakasigpitan aula-aula na. Dahil nga sabab yan, nakakuha in paltabangan cinta upataw. Di magkakunahanin tao tatabangan, dahil nga tao patao. Way kusog sin tao. La hawla wala quwwata illa billah. Way makapindasing kahalan, way roon takakaus, way roon takakusog, in makapindasing kahalan, in aunda kusog, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga sabab yan. Tihayat ini, yulan siyangan sin Allahu Ta'ala, imbar iman usugi wambar iman babae, sa lugay niyo iya agad, in atulan kabayaan sin Allahu Ta'ala, in Allahu Ta'ala, yan in paltabangan niya kaniyo. Mga anak ka po, magkagunahan ka. Nawangin ato kaya ka po, di pa ka makapangatong. Biyadiin na in ato, wala nakakapos, iwan titimbakan niya rakula, magdupon na sadya, biyadin pinikaatong. Misanin atom mo, giyakapos na, giyakakutan na, sa kalirit na kau makaato. Na mga tuan, imarayaw pa nga to, amura im mga bariman. Maita, bunga niya, nagbunga, impag-iman sa bunal, haatay nila, harira nila, hapito ang gauta baran nila, hapal man sin Allahu Ta'ala paltawagan kanila. Ya ayyuhalladina amanu, in tansurullah, bang niyo, agarunin kabayaan sin Allahu Ta'ala, way makatabang kaniyo siyo-siyutang, in mananabang Allahu Ta'ala, yang surkum, tabangun kamu sin Allahu Ta'ala, sin tatabangan sa taon-taon. Uno pa yan mga tuan, wayusabbit akdamakum, iban di ka mumuka. Nabang kaumiuga na haato mo, hiuhukutan. Miuga na kau haato mo, kaya kapos. Biyadiin na, in ato mo, marayaw yung pag-training, iwan sanja tarakula, iwan papasikan na kula. Imbar iman. Marayaw yung pangato nila, harwa ato. Haato kikita, iwan aula-aula na haaturi kakitaan. Apabila in bariman usugi wan bariman babae, nakapangato haaturi pagkakitaan. Marayaw, hasabab sin natabang nila, hasabab sin tiyabang sila, hasabab sin iagad nila, in kabayaan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Biya dahani sab,
in atu magkita tawangunda sinallahu subhanahu wa ta'ala wa yusabbit aqdamakum pahuguton iwan patutuhun maksud niya paisugun kamu sinallahu subhanahu wa ta'ala maita natanto niyo in tatawangan bukundaing hatau patao in tatawangan patauran niyo in panuntum niyo pa Allahu ta'ala ay kamu mabimbang singkita niyo riha dunya ay kamu imibog singkita niyo riha diungog niyo riha dunya ay kamu imibog singkya na naman niyo masarap diha dunya in masarap diha dunya halom simud mo pa higwa mo wiron na magian kakawain tiyatarama sinallahu subhanahu wa ta'ala kanya sarayaw-rayaw. Wa ma indakum yanfad. Wa ma indallahi bar. Ingkatan dahing kaniyo, dahing harayahan, dahing hamiskin, dahing hamakusog, magpun na katantan yadto, magkapasawra katan. Wa ma indallahi baq. Indeng hadarat sinallahu ta'ala. Dahil diha dunya, sambil paadlaw akhirat, bangkaw kiarilan, bangkaw kiarihilan sinallahu ta'ala. Simbiha dagbus, amu yadtin tumatas, amu yadtin pakakkalun sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, magkakunahan kita niyo. Aula-aula yarin na kita niyo hamasya. Biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mag-akkal na sadya, magtipo na sadya manusia, mag-anyaya na sadya manusia, mayta, di na sila makaatu marayaw, haatu nila, di kakitaan. Mayta, yadturi na sila makaatu, wala naruunin tatabangan sintuhan kanila, sila na magkahiin nagtabang pakaniya. Apabila nagtabangin tao pakaniya, bukun haatulan kabayaan sintuhan, tiyay kuran nila yung kabayaan sinallahu ta'ala, magpun na sila katan manusia, magtabang, paakarun nila pa yung katan pia panjarini, paakarun nila pa yung malaikat magtulong tawang sila. Apabila wala duuning kabayaan sinallahu ta'ala, larap. Taniyo mga tuwang. Na, unim biyayta sinallahu ta'ala hikarwa aturan, wajkurullaha kasira. Patauran niyo, naisiyo rin nakapataod, bariman. Unin na pataod si bariman, takwiyatul kulub, hipagpakusog sin atay, hipaglano sin atay, hipaglano sin pagkasilasa, hipaglano sin hinang. Aula-aula, yari kita niwa panagnaan sin Ramadan. Hipapataod ka to taniyo sin Allahu Ta'ala indayaw. Imbulan Ramadan, hipagpatataod dayaw. Bukon hipagpatataod ngi. Dahil nga sabab yan, panagnaan sindum. Sin Ramadan, nada munadin. Aunda akon sin Allahu Ta'ala manawag-tawag. Diungog na sin tao, diungog. Tiyay ma sin tao, aun timay ma, aun way. Uning panawag-tawag yan. Panawag-tawag day nga Tuhan, pabaitaan nagihinang mangi. Akbilu ilallah. Tay kuriniw na inhinang mangi, alop na kamu pakabayaan sintuhan niyo. Mayta. Waya po ang kasir. Magmaap na siya kamatauran. Magampun na siya kamatauran. Nasa kaliisay sa murakumanin ng dutay-rutay, wala kaw nakaagad. Sabab sin nananay kud dakaw ri dakaw umalup pakabayaan sin Allahu Ta'ala. Mga anak ka po, alupon na tuing kabayaan sin Tuhan.
Wajkurullaha kasira. Panuntum kamu sin panuntum sa taud-taud. Biyay ta sin Tuhan hayat kaywanan. Udkurullaha jikran kasira. Wasabbihuhu bukratan wa asila. In waktu na to duara. Dum iwan sinadlaw. Indum panuntum nakitanin. Inadlaw ramik yan. Hipataod sindum, iwan hipapataod sinadlaw. Di man jari malawa, hapangatod na to impanuntum patuhan. Di man jari katayim bawawan, hapang dungog taniw impanuntum patuhan. Di man jari katabunan, sin hajantong na to impanuntum patuhan. Damikyan di day sab manjari katabunan in ammal tanyo sin ammal kabayaan si mahasud si mahatinggi. Wajkurullaha kasira. Patauran yung panumtum niyo patuhan. Sindum iban sinadlaw, panumtum sindila, panumtum sinatay, panumtum simpito ang gautabaran. Bukong subay na kugdanan sin last 2 minutes, harap na patuhan. Singkahalan na to hakasigpitan iwan nakahayang, di kita niyo mabuta sa kabayaan sin Tuhan. Amo yan mga tuwanin hinang sin mga bariman. Amo yan imbunga sin iman, naka butang habar iman usog, iwan habar iman babae. Na uno pa imbita sin Allah Ta'ala, bangyad to na hinang, biyad to ragbos, la'allakum tuflihun. Mahinang palsababan, paruntungan sindum, paruntungan sinadlaw. Bukon naguntungin tauhan tara nila magkahi. Sagawa paruntungan hantara sinipon iban tagipon. Mangita niya na daw hatim paruntungan yan. Paruntungan dunya, iban paruntungan adlaw akhirat. Hasabab. Napatutog niya impag-iman niya sa bunda. Hasabab napataod niya impanumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kato mga tuhan siyabot sintuhan atulan. Indalika ma'aladun. Wa ati'ullaha wa rasuluh. Pagtaatin niyo intuhan niyo iwan sin rasul niya. Agaran niyo in kabayaan sin Tuhan niyo. Way man jari awarun na to, kabayaan na to. Apabila na to iya kading kabayaan sin Tuhan, amo at tini karayaw sin kabuhi na to. Pipian kita niyo lugal. Pipian kita niyo pagkaon. Pipian kita niyo pag-inom. Na minigmanin tao. Simpini sin Tuhan pagkaon. Wala nila man iya kading biyad turagbos. Kimaun na silasun. Minum na silasun. Kimaun man silasun, minum man silasun, di niya kakilahan ama, di niya kakilahan ina, di niya kakilahan tay manghud, di niya kakilahan tao, impangatod niya hayop. In bariman usog, ibang bariman babae, ati'ullaha wa rasulah. Way agarun niya napso niya, way agarun niya pikilan niya, way agarun niya, pikilan simbakay niya, in pikilan niya, in atkal niya, iban simbakay niya, paagarun niya, hapamandu kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kabtangan ka to tanyo sintao Makka, iwan sintao Madina, sambil pamasana to ini, amin na mamaugbog sila, ha-Quran iwan sin hadis. Ittabi'u hajal Quran.
Agarun na to sadyaing Quran ini. Iwan sin hadis. Wala yattabi'ukumul Quran. Ayaw na to sadyaing Quran, paagarun na to sin kabayaan na to. Sa kita niyo kaagi immagat. Bang nato na kading to, ingan niya ta'atullah wa ta'atul rasul. Nawang nato di agarunin to, Quran impagarun nato, kato taniyo, mukhalafatullahi wa rasuli. Simulang kita niyo patuhan, iwan lang nato, in naraaksin Allahu Ta'ala, marikato taniyo. Yadto mga tuan. Na, unin resulta bang nato piyagtaatanin Tuhan, iman sinabi niya. Falman sin Allahu Ta'ala dairig, wa man yuti'illaha wa rasulah. Hisiu-siu in nagtaat patuhan niya, iwan parasul niya. Paulaika, in sila yan, ma'alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafika. Pini kanila sinallahu ta'ala ilundang panun nila hakabuhi aula hakamatay. Wala na sila naglundang panun hakabuhi akabuhi nya baran iban baran sakawa diyan nila naglundang panun hakabuhi nila in amal si mga tawid. Sisiutuan maan nabiyin. Kanabihan ibang karasulan. Magkakunahan na kita niyo hamasana to ini. Intapil na to hapag-iman kanabihan ibang karasulan. Magkakunahan na kita niyo hamasana to ini. Intapil na to magtagipon pa Allah Ta'ala siddiqin was syuhada. Turan niyo mga anak po. Na an'amallahu alaihim. Maita sila natin mga tao. Kaya anugharaan sin Allah Ta'ala. Nikmat dunya, iwan nikmat adlaw akhirat. In nikmat yanughara sin Allah Ta'ala. Haumat ini napakay pamangi. Nikmat pagkaon. Nikmat alta. Nikmat bulawan. Nikmat ingat. Nikmat kusog. Nikmat lingkat. Wala napakay pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yadto mga tuan. Uno pendeta katutan yung sin Allah Ta'ala hangkan suway tudbiyay ni. Pabihudahu muktedi. Amin pamando piya sampay nila. Amin pamando iagad nila amurado isabing subay akarun na to. Aula-aula na hajaman na to ini. Pula-pula mo impatay, subay saan sa puton sing kuko puti. Pinanay niya tayo, wala na sa puting kuko puti. Bukon kuko puti, sulupin in nakapusot kaniya. Kita niyo mga tuan. May tayad to sa babyari, kita niyo halawang problema. Di pawisitaw ning kampong. Di pawisitaw ning pinakamasuok kaniya. Puasin Tuhan niya, iwan sin nabi niya, di misan paaturun, malamin kaulong niya sin sakit. Sa gawaing sakit sa lago-lago, way pagtaat patuhan, way pagtaat parasul, way pag-iman sa bunal, way pangagad sa bunal, biya laong wala kaya na naman sin tao, amod ting problema malagbo. Imbar iman usong, iwan bar iman babae, tutog sila. Sabab, janji sin Allah Ta'ala, tabangon sila rin diya dunya, sambil paadlaw akhirat. Inna Allah ma'al mu'minin. Sa kunal to din Allah Ta'ala, tiyawang na imbar iman na kauna, biya day sabhan, tabangon niya rin sa imbar iman, hauling zaman. Inna manari pa sila kusog bang hindas yung taga kusog.
di sila makaatuha kusog sinallahu ta'ala. Dahil nga sa wabyanin bariman, di sila kabayaan sintuha. Uno patuan yung biyayta sinallahu ta'ala rihayat ini. Wala tanaja'u patafsalu wa tajhabarihukum. Ay sadya kamu magsagga. Nagsagga na mga anak ka po. Nagsagga na magtaymangod. Uning piagsaggaan, lingkat. Uning piagsaggaan, kusog. Uning piagsaggaan, sin. Imbar iman di magsagga. Maguno, magsaw-saw. Magtabang-tabang. Biyasim bihaon. Aon, wayroon pagsahulan niya. Wayroon niya tatanto ang pagsahulan niya. Ando, kaya parahan na sinaon. Si manyang inatay. Na, parman sinallahu ta'ala, wala tanaja'u. Ay sadya ka mo magsaw-saw, magtawang-tawang, magbuto kakawayaan sintuhan, bang mabihatin dagbus. La'allakum tuflihun, mahinang sabab, paruntungan dunya, iwan paruntungan hadlaw akhirat. La tanaja'u, ay ikaw magsagga. Sabab bang kamu nagsagga, patapsalo, mapulak-palik na kami. Daukon na kamu sinato. Inihiblis mga tuan sugarul. Buko sanin sugarul tao. Sa hinduan iblis. Inihiblis bang manugarul, mangawa. Di niya rahi paglaki. Na maguno sadya, destroyon niya sadya. Sipuon niya sadya. Inmanu siya patuhan. Kitaan niyo mga tuwan. Dahil nga sabi to, parman sinallahu ta'ala, inhinangon niyo. Inhinang simbar iman, di sila magsagga sa bablihan sintuhan. Di sila magkalo sa bablihan sila sintuhan. May patapsalo. Imma kusog, maig na yung kusog. Imma taod, maig na. Watajhabari hukum, maig na yung karayawan niyo. Makapakain na. Natakaw na iblis. Lususun. Inapuan sin sugarul iblis. Giyagapos makapanakawra. Wala giyagapos makapanakawra. Kitaan niyo mga tuwa. Na. Dahil nga sa babyad to, ayaran na to marayaw. Uno pembeta sinallahu ta'ala hikaupat. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ini kaupat atulan. Taujihat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pamanga sila sundalo sintuhan. Bariman usuki bariman babai. Wasbiru. Sabalini. Tatasiniu inda akan. Sabaliniu. Inallahu ta'ala. Di niya pasaran mga tao nagsasabab. Amo yadto mga anak po. Hindi ta katutan yung riayat. As-sabatu indal qitali fi sabilillah. Patutukon sintuhan ng mga bariman. Hawak tumaon, bubatun sila, sinsatro nila, haran pi sabilillah, impangato nila, insilayan, dua iniril kanila sinallahu ta'ala. Imman nasru wa imma syahada. Ada kala nasahid sila, paldaukan ada kala rimaug sila, aula-aula na paldaukan. Taniyo mga tuan, na Rasul sallallahu alaihi wasallam dia akne mga bariman usog ibang bariman babay. Unin padaakan niya pangayo dua. Aula-aula biyaon kato tanyo nangangayo dua.
Hipapataud sinallahu ta'ala piyaraytanin nabi paraytaan kita niyo mga nag-ibadat katan ibadat aula-aula na ibadat halauman sin Ramadan hipapataud panghindua na uni midu kanila sin nabi dua qalu rabbana impamung nila o Tuhan namu ikawin Tuhan namu mangayo kami kaymo o Tuhan namu. Impangayoon namo kaymo wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. O Tuhan namu patutuga inatay namo. Iwan pa isuga in kabuhi namo umatubang hasatro mo. Hasatro kakitaan iwan hasatro di kakitaan. Aula-aula na in ibadat halauman sin Ramadan ini. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Iwan o Tuhan namu. Mangayo kami kaymo. Tabanga kami. Ay mo kami kapitam. Tabangi kami. Bangmayan kami kapitnahan. Sim mga manusia. Daruha ka kaymo. Usog ibang babae. Nagkukupur. Di makadsin. Kawayaan mo, tampani kami utuhan na mo, dahil mga pitna na sabuted to. Amo yadto, mga anak po, imbiyay ta kato taniw. Damik kiyan dua asin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindo niya mga bariman usog, ibang bariman babae. Uno yan mga tuan, Allahumma ansurna ala man zalamana. O Tuhan namu, mangayo kami kayo. Sabanga kami, sabab liauran na kami ini. Sabanga kami, mga taon ng laog kamo. Harap na to patuhan sumuka. Sabab siya ay nagdaat, papangayoon kita niyo. Sambil biyaitaan niya kita niyo. Hisiyo sindi mangayo, sin nagdaraak siya papangayoon, kaastulan niya. Na ayaw na to. Ayaw na to. Kawaunin astul sintuhan. Saing kawaun na to. Magpaulong kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno pa yung pangayo si mga bariman. Wansurna ala man bagi alayna. Iwanutuhan na mo. Ampo na kami. Iwanutuhan na mo. Tulungan kami ha mga tao. Nang daruha ka kami. Yan mga tuan, yung kagunahan na to. Uno pa mga tuan, Allahumma Rabbana, ij'al laka syakkara. Iwan utuan na mo, mangayo kami kayo. Papanjariha, in kami, indila na mo. Impito ang gautabaran na mo, magsusukur sa kayo. Man la yashkurullah, la yashkurun nas. Man la yashkurun nas, la yashkurullah. Man la yashkur alal kalil, la yashkur alal kasir. Hisiyo hindi magsukur pa Tuhan, di na siya magsukur pa manusia. Hisiyo hindi magsukur pa manusia, di na siya magsukur pa Tuhan. Hisiyo hindi magsukur hatiyo-tiyo, di na siya magsukur mataon. Taniyo mga Tuhan. Allahumma ilayka awahan muniba. Iwan utuan na mo, harap na mo maun magbalik kayo. Anog harai kami, ing kabuhi na mo, magtag-ipon kayo. Iwan patutuka inatay na mo, magtag-ipon kayo. Hakasanyangan, iwan hakasigpitan. Uno pa mga tuan, yung pangayo nila, Allahumma Rabbana takabbal taubatana. Iwan utuhan na mo. Taymaa in pagtawbat na mo. Taymaa utuhan na mo in pagmaaroy na mo kayo. Watakabbal siyamana wa qiyamana. Iwan utuhan na mo. Yari na kami habulan. Biyayta mo.
bulan mabarakat. Na, tay maa inibadat na mo. Dum iwan sinadlaw, iwan tay maa impangayo na mo kay musuhod. Uno patuan impangayo si mga bariman, wa ajib da'watana, wa sabbit akdamana, iwan utuan na mo, tay maa impangayo na mo, iwan patutuka, inatay na mo, iwan pahukuta impanindog na mo, umatubang pasatro kakitaan, iwan pabanta di kakitaan. Wansurna ala man zalamana, iwan utuhan na mo, tabanga kami hamanga tao nang laog kamo, sabab ingkawasa, inggaos yanda kay mo. Amuyad to mga anak ka po, imbiyay ta kato taniuri ha pangadian na tuwin. Dahil nga sabab yan, mapuas dahil nito mga anak ka po, kabtangan si mga sila ulama. Ulama Rabbani. Aming mga ulama. Makahati sing Quran iwan sin hadis. Iaamalan nila yung kabayaan sin Tuhan. Wala nila iamalan yung kanapsuhan nila. Sababin iamalan nila. Aming biyata sin Allah Ta'ala. Innama yakhsallaha min ibadihi ulama. Amuyad to. Damikyan hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama'u warasatul anbiya. Lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Innama warrasul ilm. Naunutuan yung kabtangan nila. Yung kabtangan nila al-mu'minul haq. Imbar iman sa bunal-bunal, yatabarra min hawlin nasi wal kuwa. Di mangayo, kusog ding manusia. Di mangayo ding manusia, kusog sa impangayo nila, illa billah. Impangayo nila, gaos iwan kusog, harap pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Unong pangayo nila, wayas'alallaha syadad wassabat. Impangayo nila, bangman sila makapamung sinsarayaw-rayaw kabtangan, tudyo patuhan nila, iwan tudyo papagkahin nila. Hapal man sinallahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladina amanu takullah, wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum, wa yaghfir lakum junubakum. Amad to mga tuan, imbiyayta sinallahu ta'ala, pangayo si mga bariman usog, iwan bariman babae. Maita yadto, sabab bukun sadya sila, in manusia yari hababaw singgumi, aun iwan nila rugaing, dahil nga sabab yan, paman sinallahu subhanahu wa ta'ala, wa qulu linnasi husna. Ini pamung niyo sadya. Tudyo papagkahin ni manusia, wala biyayta sa basta manusia, wala biyayta bariman, wala biyayta muslim, wala biyayta siyo-siyo, sa tungod patao, inhibis sa niyo sadya, wa qulu linnasi husna. Ini pamung niyo sadya tungod pa manusia, amuin kakuyagan sinallahu subhanahu wa ta'ala, kumuyag makabak pahalain naglapal, iwan makabak pamintangan, in nakarungog sin lapal-lapalan yan. Uno yan tuwanin lapal-lapalan yan, sabbit kalbi ala dini. O Tuhan ko, patutuga inatay ko, kapag akama. Unin natin niya, bang mayan impangayo muri kau imibug simbukon kabayaan sintuhan. Mangita yadto, yari kita niyo hamasama taod kaibukan. Yari nakita niyo hamasama taod kaibukan. Sumagawa, imbar iman usug, impangayo nila rum adlaw. Tuan na mo, pahukutay na atay na mo. Haakam. Pahukutay na atay na mo, magtaat kay mo, iwan magibadat kay mo.
iwan ini karwa, pahuguta, inhilalaungan namo, maghilalaungan kabayaan mo, amang da na usog, hahilalaungan sin babae, mang da na yung babae, hahilalaungan sinusog. Mayta, nagkabtangan siya sing kabtangan di kabayaan. Ada punimbar iman usog, atod niya sadya kuyakan na, inswaran niya ramikyan, amuyan imbar iman usog, iban bar iman babae. Ini kato, pangayo nila pa Allah Ta'ala, wasabbit imanuna, iwan utuhan namo, pahukuta impag-iman namo. Pahukuta impag-iman namo, impag-iman mga tuan, in maglapal kaniya, in magda kaniya tu. Kalbi, kauli, fi'li. Amad timpangayo nila, mahukut in suara, hakabayaan sintuhan. Mahukut in pangatay, hakabayaan sintuhan. Damik kiyan, mahukut in pito ang gauta baran, pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga kakasing sinallahu subhanahu wa ta'ala, Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namulan siyang ikato tanim. Aula-aula, imbiulan siyangan, amuna mag-ibadat hakatan bulan. Damik kiyan, imbiulan siyangan, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tataod-taod pamulan siyang niya, amuna nag-ibadat halawman sin Ramadan. Na mga anak po, hinapusan sin pangadyan ini, na yarin beta kato taniyo, pamulan siyang sinhambuok. Ganarul, kaya baita sin Nabi, pabaita kanya sintuhan, siya ini, buhi pa, tausulga na siya. Sisiyo yan tuan, pangtungod sin Nabi, urangan niya pa, Sayyiduna Ali. Ali radiyallahu anhu, wa karramallahu wajha. Uning kabtangan niya mga tuan, kagunahan na to, bugbugan. Sabab kiyawa niya, dahil nga pang Hindu, sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Uno yan tuan, hikaisa. Usunul mu'min. Kuta sin mga bariman. Magkagunahan ng bariman kuta. As-siyamu husnun hasinun matinun. In pagpuasa. Kuta mahugot. Magkagunahan kita niyo sumud pakuta. Imay tayo, halawang buno. Halawang buno na nupi maydanil harb. Yari kita niyo halawang na. Aula-aula bulan Ramadan ini buno sa lagbulag. Magbuno iban sin napsu. Magbuno iban sin syahwat. Magbuno iban sin kabayaan. Way na kabayaan na tumakad na to. Kabayaan na sintuhan. Nauno yan, sud na kaupakuta. Nauning kuta, suran mo yan, pagpuasa na kao. Mga tuan, hindi ka to taniyo, nagpajukup kita niyo. Naimpuasa na to adlaw yan. Hinakaywanan hula, nakita nila, nagpuasa sila sinadlaw sabto. Sud na kao tuan, pakuta. Kuta mahukut. Uning kuta mahukut yan. As-siyamu fi sabilillah. Pagpuasa na kau, pagpuasa kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ay ikaw magpuasa sin pagpuasa kabayaan mo. Iwan sin kabayaan nila. Iwan sin kabayaan sin kauman. Sa pagpuasa kau, sin pagpuasa kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Napuasa sin ummat na kauna. Damikyan kita niyo. Hapalman sinallahu ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Amad tin ayat na may taikato taniyo, mga bariman na kauna rin kato taniyo, bariman usugiwan bariman babae, nagpupuasa rin sila. Damik kianing kita niyo bihaw. Na impuasa biyayta sinsay do na ali. Dahil nga junjungan alayhi salatu wassalam, as-siyamu awis-sawmu husnun hasinun matin. Puta. Di kakausan siniblis larakun. May ta, farman sinallahu ta'ala hadisul quds. As-sawmu li. Impuasayan kaku. Kabukaan iblis, yung kabtangan yan to. Sanja tarakula yan to, mga tuwang. Sanja tayad to, sa lagu-lagu, hindi tayad to. Na, murah-murahan, mga kakasi, sinallahu subhanahu wa ta'ala, induman yan. Induman ini, na sambil pamaubos, bang mayan kita ni ulamod. Hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, makasud kita niyo paweta niya lawang ukab. Di na kita niyo makasud palawang tiambul. Intiya tambul ayaw na to na ukaban. Sa harap na to na palawang iukab sinallahu ta'ala. Ada po nintiambul, di na kita niyo lumamud. Sabab tambul. Napatubtubon na mo dito, murah-murahan. Bang mayan, makuyag ka to taniwin Allahu ta'ala. Sabab nangingita-ngita ka to taniyo, pakitaon na to in Allahu subhanahu wa ta'ala, in atay na to malano, in suwara na to malano, in pagsugpatan na to malano, in pagkasilasan na to malano, in pagibadat taniyo ramikyan malano. Tubtob na rin to, salamdoana mo, ang mga anak ka po, pakaniya, nas'alallaha subhanahu wa ta'ala, at-tawfiqa was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Karim akrimna fa innaka anta akramul akramin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim, subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.